Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj kanal Gamela Sweet Art. Danas ću praviti linzer kolačiće. To su tradicionalni božićni kolačići, ali ja ću ih danas praviti povodom Dana zaljubljenih. Jer mislim da su idealni kao poklon koje možete pokloniti voljenoj ili nekoj dragoj osobi. Prvo ću napraviti džem od malina jer se on mora ohladiti i onda ću s njim filovati kolačiće. U jednu manju šerpicu dodat ću 240 g svježih malina, 100 g šećera i jednu malu kašikicu soka od limuna. To ću sve staviti da kuha na srednjoj vatri. Onda ću smanjiti vatru i kuhat ću 10 do 15 minuta dok se džem ne zgusne. Džem ću sada pretresti u drugu posudu i ostavit ću ga da se ohladi. 225 g butera sobne temperature i 120 g šećera u prahu umutit ću pjenasto u mikseru otprilike 2 minute. Onda ću dodati jedno cijelo jaje sobne temperature i jednu malu kašikicu vanila ekstrakta. To ću sve mutiti dok se smjesa ne sjedini. Zatim ću dodati 350 g brašna, 100 g bademovog brašna i prstohva soli. Ponovo ću sve umutiti i sjediniti. Tijesto ću sada podijeliti na dva dijela, umotat ću ga u plastičnu foliju i ostaviti u frižideru 1 do 2 sata da odstoji i da se stvrdne ili maksimum 24 sata. Lagano ću posuti radnu površinu i onda ću ovo tijesto razvaljati otprilike 5 mm debljine. Sada ću uz pomoć ovog kalupa iskružiti kolačiće u obliku srca. Njih ću položiti ovdje na ovaj papir za pečenje. Oblikovane kolačiće prije pečenja sada ću ih staviti u zamrzivač 20 minuta. Možete ih staviti i u frižider 40 minuta da odstoje i da se oni ponovo stvrdnu i ščvrsnu. Na taj način oni će ostati u formi prilikom pečenja i neće se razliti. Sada ću napraviti gornji dio kolačića, koristit ću istu veličinu kalupa u obliku srca, samo što ću u sredini koristiti jedno manje srce i napravit ću jedan mali otvor. Ovako. Ovako to treba da izgleda. Isto ću ga položiti ovdje na ovaj papir za pečenje i ponovo ću ga vratiti u zamrzivač 20 minuta.
Također možete da koristite i drugi oblik kalupa koji vi volite. Ja sam napravila u obliku srca i u obliku kruga. Sada ću napraviti u obliku kruga i u sredini ću istisnuti jedno malo srce. Ako vam tijesto omekša i teško je raditi sa njim, onda ga ponovo vratite kratko u zamrzivač da se malo stvrdne i bit će vam lakše da ponovo radite i da oblikujete kolačiće. Sada ću kolačiće nakon hlađenja staviti da se peku na 180 stepeni otprilike 9 do 11 minuta i u međuvremenu okrenut ću pleh kako bi se oni ravnomjerno ispekli. Nakon pečenja kolačiće treba ostaviti 2 minute na pleh da oni još malo odstoje i onda ih treba prebaciti na ove rešetke da se oni potpuno ohlade. Evo ovako oni trebaju odozdo da budu malo rumeni, a odozgo su skroz svijetli. Pošto su se keksići potpuno ohladili, sada ću početi sa sastavljanjem. Uzet ću ovaj keksić koji je pun, koji nema otvor na sebi i nanijet ću malo ovog džema od malina koji sam prethodno napravila. Ove keksiće koji imaju otvor na sebi, njih ću posuti malo sa šećerom u prahu odozgo. I onda ću ga preklopiti preko ovoga. Malo pritisnuti da se džem rasporedi i to je to. Ako želite ovaj srednji dio, možete još malo da dopunite sa džemom. Eto, kolačići su gotovi. Od ukupne količine tijesta dobila sam 28 kolačića. Ove kolačiće možete držati na sobnoj temperaturi 5 dana ili ih možete zalediti do mjesec dana, držati u zamrzivaču i prije nego što ih zaledite nemojte ih posipati sa šećerom u prahu. Također ove kolačiće možete upakovati ovako u plastične vrećice i pokloniti ih vašoj voljenoj ili nekoj dragoj osobi sa porukom volim te, I love you, ich liebe dich ili te dua, te sakam, što još znam, te amo, te quiero, je t'aime, te plaho. Eto, dragi moji, nadam se da će vam se ovaj recept svidjeti. Hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Mi se gledamo uskoro sa novim receptima i novim idejama. Ljubim vas sve. Bye! Je t'aime. Odjavi se. Hoću da jedem.